CCTV Lon Rashapi daga Frank Motors Kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Ki MDC jong kaliang persya ka Khasi Hills Autonomous District Council hakasngi ba ar kila Kynnoh ba ka Sorkar jilla kamshim la Pyllait satya ya ka pisa ka bala Bhah shkilai tali ki Autonomous District Council jong ka Khasi Jaintia bat ka Garo Hills Autonomous District Council bala ai de ka Ministry of Finance jong ka Sorkar pedeng kajing ekran bat kilat pathai khubor ruba Charles Marngar ulaong bagani ka Bhah pisa ka ba ka Sorkar jilla kala yo pediang na ka Sorkar pedeng kadai na do ka lai phuwei tarik ubnai naiwing arajar ar phuwei Henry kummakalong menta kani ka pisa kadang don bej hakakti jong ka Sorkar klem na Pyllait satya wat shinayaru shaki Autonomous District Council hakabaya day bat kani uba Marngar uliyathu baki MDC kaliang persya jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kinsa pha na ka jing tho sho menteri rangba ka jilla uba petru ya ka tanat platengka jong ka Sorkar jilla khnang ban pan jing pensyai halor kani kaman Kidan Shibun ki scheme ki bawan naka 15 Finance Commission laga day ki developmental works laga long haga day pat ki ni water and sanitation tindai haga ni kesin ke bamenta to jingsha na kalian jongli la dokumen Bhah bang yi bat tip ba kedon ke scheme ke bawan na central laga Ministry of Finance Department of Finance ke ba yade bat kini ki health sector Gidan gini skim, ko amni thu ipi hani. Baka total ke jong skim, kadai kumba hadu 59 crores. Nakamanda jong usnam, upway upwa. Ko aban percaya ipi hani kumni. Bagidan gini skim kabadai ke support of diagnostic infrastructure to the primary healthcare facilities. Shiki sub-centers. Kata kadai 6.05. Kababut nang ta kadai skawai pan kadai ka support of for diagnostic infrastructure to primary health care facilities. Kabumot yaki PHCs. Kata kadai 6.04. But skawai pat then katkum kan next year 4. Kani kadai ka financial requirement for establishing block level public health units. Kani ka kadon kumba 9.25. Nang tadi kadon suka annexure 5. Kini kira grants for building less subcenters, PHCs but ki CHCs. Kini kadai 3.25 or 21 of rural PHCs and subcenters into health and wellness center. Kini kadai hamegalia kajungi kadai 9.29. But ka annexure 7. That is support for diagnostic infrastructure to the primary healthcare facilities, UPHCS. Kani kadai Meghalaya kadai 1.51. Nang tade, kadang sekawai pada kepada grant for urban health and wellness centers, UHWC. Meghalaya kadai 23.30. Jika total baru ngalakkan yang ni kadai 59 crores. Nakamanda usnam arpoi arpoa. Jika eke bang kuah abang orang ni, kawasosi kalong ba, nakaliang jong state government kejongi. Kimot banam ai ke skill seka council kejongi. Kata kalong ke eke kawasosi. Bangiyo kajing tiap bang atrai don na pering jong pi pikir mau ngala kerana ke session tu. Ban felish bang ke skill. Kabadi banwan seka council kejongi. Namar bala dang ipet. Lada ban release ya kan ado. Kalai pau turik jong benai bakat wei jong senam arpu arpu. Mentah kalau ada senam, kalau ada arpu lai. Kalau ada penuan skim arpu lai. Nama gani ke skim ke belah penang, naga Ministry of Finance. Kila penang arpu wei hadu arpusan arpu den. Tikan dajin dalam long sisa ke jengkerku. Tentu aku mengiyo jengtip mentah hadu mentah 4 Pyllait naga state government. What lah naga liang jong kam Ministry of Finance, Department of Expenditure, Finance Commission Division. Kila Pyllait ya ka kila depan rilis yang nipi nado kalai pau terik benai bakat wei jauh senang arpo wei but aning i wala hak ko piru to the Secretary Finance, not the Department of ADCs, Health Department, concerned state governments. Mo la de ban pa sa state government jong
Tenai hadu mentahi nyempat UAA saka council ke zoni. Ya kan mau mensuar kadon ke wero ke skim ke baide ba kini ke water and sanitation. Na kalian jongka state government ke zongi ki persang pan divert not show ke skim ke zoni. Tikani ke juro kani ke hok ke jongka council ke zongi ke bangide banyo kani ke state government I kumba kadon ta goe ke jingtumun sanda. Tena kalian ke zongi ki liang yete I persa juri ke jingle jongka state government na kapor sa kapor ni UI ki development scheme ki bare banwan ki bawan direct na po finance commission ki bahang ni la mention clearly tikani ke scheme ni don hadu at salat ni marga ni kesan kundai gemde tang ke jongi de boro likely agency empat yo kopi helor kata ka try ke diska executive committee kelala ik bunka have de butani nomor ba borbor ki jubudin na pos por ni dina kalian ke jongi kalian yete ru iskoba ide gitu khat jom lagi yang bulan borong bagi dan berhak menyo hak ikan skim tinggi sudah hibar lah kumur noro ke hak jom ini apa nyo tinggi hak ni raplan ban kalian jungi kalian ini nyirai kita session rong lai kran ikan ni jenrai ni sutu iman ba kini berkhai kide ke jingle dan bojong state government inam blim su ya ke state committee nama ba ke state committee habangi kran kelai ke assurance bat kelap sang tiga ni kide ke jingle jong state government iman ni hak hiban pergi Nang syakmat ni hapan syam kena steps. Kaong ni ba the state finance department shall transfer grant in aid as per state-wise detail given in Annexure 1 page 3 directly to the Panchayati Raj Department, Northern Department for Autonomous District Council. As the case may be, under this component, within 10 working days of receipt from the Union Government without any deduction. Any delay beyond 10 working days will require the state government to release the same with interest as per the effective rate of interest on market. Kani gede ba la mention clear. Lada hapo si pos ni kimpa sa ke district council kabamot ba ki hapan pa sa ni ba ke interest. Kalau syai ba Tenai ko maoi pingadol ka live filtering jom nai karway arpo haduk mentar kimpan pa te kwa banong hagani ko por bana kalian ke jongi imat kalian ite iha ban thok so chief minister igini kum sekretari jongka jongani ka pipi ke jongi ka bangidan haka liang ite skoba kadai ka benta jongi kede ka hok ka jongi ban iha ban thok so chief minister in ai ko pi so CM but show Minister Jongka District Council Affairs DCA kata kade ke bang kwa pau kini ko por bang ni persya ye ke jingle jo Sorkar pi ke ni Sorkar ke jongi mat barbor ke penbor be yengi bang haban le ka anju pi ke penbor be yengi ni pa ya ki we ki bentaro meneng ni keren ni ka kam boundary dispute penbor yengi ban le support but what ye ke kam pisah tengkaru ka beri ka hok jongka council ke jongi imat ke ni state government ke jongi kwa ban le support kwa ban le ka an ban nga su sai ba kumala oi bi mene kini ka de ka bentang Bhah ka jongi kamla dalile ko state government kamla ban kam try ye kini ko penang ye ki autonomous council ki bari ko meghalaya ka jongi ka bomot utang ye ka hasil autonomous district council ye ka janchels autonomous district council ye ka garhels autonomous district council ban ye ka hasil autonomous district council itai de kindia de ngemat se ngi hapan le markata he jingle jongka Sorkar ni ka penbor ngi bagi haple ngi hapan le markata ka hok chongi ka state government kam dan hok ban ba di ngi scheme la mention clearly mention ba within 10 working days hapan pa ye ngi scheme check it sequence balada kim ha ngi hapan siwi bat ka interest ngimtip ye jing thumu jongka ka thumu gumno Mari kita mensuar la pasang bandai ba di skip de mentaro ki ngaptip ki modle no ki jing thumu jongki ngim la tip ke jing thumu sal det tangi ngi dawai ka hok angkata di ke skim ka warna kanika warna ka Ministry of Finance Department Expenditure Finance Commission Division kini ka grant ka bang siyo na ka 15 Finance Commission na kani ka di namta ka long specific bet namta ki health sector ki bala ka i long ngila de panyo bon ki skim na kani ka water and sanitation ro ngila yo ban ngiyo on pentri kam ki snom bi how to te kumbolong mata pi
hang ni la mention clearly hang ni la mention clearly ni kalau orang film ni so biar clearly la mention hang ni ba kini ki scheme kin dei ban lai saka council ga jong but ye kini ki scheme ng chu tu ipi ki ai saka council ga jong ling ba ga ni ka Ministry of Finance Department ba ka council ga jong kan yo ban pet ban kami ya kini ki PSC ki substantar ki Bhah apa ka jurisdiction jaga council ga jong mungkin dan bentah hak health sector council ke jom. Te amla manong nak kumui pat nomor kani kelalong direct napoka minister napoka government of India Bhah sangi. Te kede ka hok ke jom tangat tahi.